Mr. William Kobina Mensah nye ame ƒe dɔwɔla eye amegbetɔ ƒe dɔ ye wòwɔna. Ne miakpɔea, afia nye Volta Region alo Amoga ŋutɔa me le tɔa to. Kɔƒe aɖe dzi nye ya. Woƒe kpekpeɖeŋu ya ke wɔm wole, alea me lɔlɔ̃ le eme, ɖeviwo, ametsitsiwo, ame yiwo ke hiã ɖe kpekpeɖeŋu, ame yiwo ke le hiã me ta, wotso tɔa yi ɖe kɔƒe ma dzi. Kɔƒe ya ke kpɔm miele ɖaa le woƒe megbe. Woyi afi ma, ɖeviwo elabe wokpɔ tɔdziŋu na kɔ akɔ tso tɔ ta, woyi va kpe ɖe wo ŋu kplɔ wo kɔ tso tɔe. Enya katã gblɔm wole kple eƒe didi krã ko nye be nu ka ta woate ŋu atu sukuxɔ ne ɖeviwo le akpa me hã alebe emɔtsotsoa va sukua enuna atsi. Kpɔ ɖeviwo katã la, wonye etsɔ megbe ƒe nunɔla gãwo yi ke nya eɖewo krã woge de tɔ me elabe wokpɔ machine ƒe eŋu ko wova nye dzodzola le xexea me. Ko ye ŋutɔ kura enublanui wɔm na ye. Mele bɔbɔe o, tsatsam, alea me lɔlɔ̃ gbɔgbɔ le eme ta. Ne akpɔea, ɖeviwo ƒe sukua nyi ya wova, eɖewo akpa tso suku agatrɔ agatso tɔa, mele bɔbɔe o. Ta kpekpeɖeŋu ɖe sia ɖe yi ke ame sia ame yi ke le video ya kpɔm ate awɔa, midze agbagba ne miawɔe, eƒe nya koe nye ya. Ta eƒe nya katã koe nye be ne woanyoa, amegbetɔ ƒe agba ehiã. Ta kpekpeɖeŋu ɖe sia ɖe yi ke ame sia ame yi ke le video ya kpɔm ate ŋu ana ke ne wodze agbagba ne woake ɖe ye ŋu. Gake fifi la ele dɔ wɔm kple NGO aɖewo yi ke woyɔna be Amsa Memorial Foundation. Wole ege ƒe titina ŋutɔa me kple Cape Coast. Wole agbagba dzem. Ta ne wònye life jacket krã woate adi ne ɖeviwo, outboard motor krã wònye o, machine ƒe ŋua yi ke akɔ ɖevia kɔ tso tɔ alo ne kpekpeɖeŋu aɖe li krã wòle be woatu sukuxɔ le kɔƒe ma dzi alebe woƒe tɔatsotso nuna atsia, alebe woƒe agbe nanɔ agbeteƒe nɔ, alebe susu ya katã alo ɖoɖo ya katã Mawu Yehowa ŋutɔ wɔ ɖe wo ŋua, wo katã ne wòate ŋu ava eme hafi ne woƒe ŋkeke de le anyigba dzia, woate ŋu ayi ɖe woƒe wɔla gbɔ. Ta eƒe nɔmba míeda ge ɖe screener dzi. Akpe na mi.